Kulukutu awusangala sesikulukude ake thina nako besithanda ukuba nethunzanyana nje kodwa ke siyethemba ukuthi hayi kuyakhanya madoda kuyakhanya futhi kusazokhanya cha sesiphakathi ke uyena ke udokotela uTLB lona umthandi wamadlozi ngoba phela nela khona ngiyalithanda idlozi ngisesigohlweni ke lana ke bakwethu ngisesigohlweni ke lana nazi imithi yakhona lapha ekhaya nazi izinto esisebenzisayo lapha ekhaya okunye ke owasazi noma kuyabonakala lokuye nemali ikhona lapha phansi naba singathandi siso ukube besilokhu sivezana nemali bogogo nomkhulu nakhe ngake ngakusho ngelinye ilanga engangikhulume ngakho umsebenzi lo ukuthi I blew it yo ngiyaphinda ngiyabuya futhi nalesi sihloko esithi I blew it mhlambe umuntu owahla imali yefa kakhulukazi ngiyambona mhlawumbe usuke ephunyelwe imali emsebenzini ikakhulukazi ngiyakhale kakhulu ngemali yefa kuthi uma ngabe wahle imali yefa ngoba phela leyo mali wangasiyona imali yakho kwakuyimali kababa wakho noma kanye kwakuyimali kagogo wakho noma kwakuyimali kamama wakho noma kamfowenu noma kadadewenu noma engane yakho yabe siphuma ke le mali ke siphumele ezandleni zakho wena sekufanele wenze njani ke sekufanele uyisebenzise leyo mali wena leyo mali wayenze njani wayimisuse wayishaya wayiqeda wenza njani ke emva kwaleso sigameko ke nakho phela imali ke abantu usuyidlile waphela imali yabantu le imali ongayisebenzelanga imjuluko ngesona umjuluko wakho lo imali yezinyembezi lewa uyidlile mhlawumbe ingane zakhe lo muntu seziyakhala sezithi ha ubaba wahla imali umamncane wahla imali kababa sekunezingane engasafundi lapha ekhaya ngenxa yakho ukuthi wena wahla imali imali okungesiyonekho ongayisebenzelanga imali yani na yefa wahla ifa lomuntu wahla wena amandla omuntu wahla waqeda wenza njani ke ukuhle ngoba ukuze ngelinye ilanga lento yakho fanele uyigeze fa wenze njani ke emva kwaleso sigameko sakho senzile ngiyakithi mina kulo muntu kufanele ngikunikeze wona fanele ngiqale ngihambe ngiyokulahla leli ithunzi leli lalo muntu lona ukuthi akasuke ke kuwena kabi bese ngikukhandela bese sithatha umuthi lapha engikukhandile ukhona umuthi nginawo la ukuthi Nkosi yami geza lo muntu lo ukuthi wena ngelilanga ungaba umuntu ukuthi ngoba nakho waphunyelwa kwake waphatha imali ongesiyona eyakho wayihla kuhlapha wayiqeda ngoba noma usuphethe imali yakho le imali kusefanele wenze njani na uyikhokha kabuhlungu ke ngoba imali yakho ayihlali kuphi na esandleni fanele ke utholeke manje ke inkukhu ke manje kamaqhude amathathu elimhlophe lasekhaya lesizulu kanye nelibomvu nelimpangela fanele sigeze ngimase ngigeza fanele ngifake igazi kulowo muthi lowo engukhandayo ngithi abantu angibahlawulela abantu imimoya lenemibi ngibahlawulele ngibageze ebese begezeka ke ngifaka inyongo yale yazo zonke lezi inkukhu lezi ngiyifake phakathi la bese uyakhuluma emva bese ngikulahlile ngiqale ngikulahle bese uyakhuluma ukuthi sibanibani ngadla ke imali kanje akaze ngenze lutho njengamanje ngiyahlupheka njengamanje ngihamba ngenyawo ngahla imali yefa ngahla imali yakho baba ngahla imali yakho mama ngemali yakho angenzanga lutho kodwa ngesikhathi sengiphunyelwe le mali kwafele kwaduma ikhamba ngangiqala lokuphatha imali njengamanje sengithi noma ngizama amato imali ayihlali kumina ngenxa ukuthi ngisathathe ngikhumbule lo babumnandi engake ngaba nakho lo babumnandi engake ngakwenza ngesikhathi nginemali bese uyakhuluma ukuthi ke ngiyacela ukuthi ngigezeke ngihlambuluke ningimhlambuluke kuwena nakulabo kohleli nabo ngapho ngogogo nomkhulu uhlambuluke kuye lo muntu ngokwenza ubale zonke izinto ozenza uthi wena wahamba ko Cape Town wawufaka amazinyo wawufake lokhu wawuthenga lokhu ungabondla abanye ungabanaka abanye kwaphela nya imali yagcina iphelile siyakwenzela ke izinto ezikanjalo kubaleke ukuthi uhlala uthola umuntu kuya ngamaziko awafani ukwenza akufani ukwenza kwenyanga nokwenza kwethu ungaya komunye ekwenzele ngenye indlela kodwa uhlakaniphile uzokwenzela ngenye indlela ukwazi ukufike uma enza ngendlela yakhe
noma ungamtshela ukuthi khona inyanga uyizwe ikhuluma kanje uma kungukuthi uyinyanga ehlakaniphile yokutshela ukuthi hayi mina ke ngiyaye ngenze kanje ngeke ikutshele ukuthi inyanga hayi ubehlanya lo uma ekhuluma kanje inyanga uma ngabe usuyitshe ukuthi hayi khona ngeke ngamuzwa ekhuluma kanje noma ngake ngaya komunye wangitshela kanje inyanga ayikwazi ukuphela ukuthi hayi wayekudakelwa lo noma wayehlanya lo wayenamanga lo imini ujikelele ayikho inyanga ujikelele usuke namanga lowo muntu lo kuphela uba ne-equipment yonke yokunyanga usebenza abantu ukwazi ukuthi abantu abasebenza angikho-ke lapho kodwa kubalulekile ukuthi uma wadla imali yefa imali okunesiyone yakho sukuma phela ngoba nawe le mali lena ngeke ihlale yoba umkhokho omubi lento kuphi na ekhaya uyivale lento lena ukuyivale kuwena esizalweni sakho ukuthi ungathi uma usuthola iy'ngane nazo mhlawumbe eziyothola imali iy'samba ebese kwenzakala nebese iyaphela egcina imali ingasahlali kunina lonke kuphi na ekhaya ngisho nasey'nganeni zakho igeze lonto ihlambuluke lonto kumnikazi wemali mhlawumbe imali owayiwina ake ngihluke nakule mali owayiwina imali owayiwina nayo kufanele noma ungeke uze uthole ukuthi uyinikezwe ubani ngesikhathi wenza izinto ekhaya mhlawumbe wenza itiye wenza lokhu nomhloma mhlawumbe waphunyelwe imali yakwa-Road Accident Fund ulungise okulungisayo kodwa ebese uhlala ukhumbule ukuthi ekhaya nginale mali le abangitholela yona abagcina benje usuyidlileke yaphela usenalutho akusekho lutho kuphi na ephaketheni nawe futhi uyafana nomuntu okufanele masimsize kanjani banginikile imali ngiwinile imali kodwa ngayihla yaphela lo onginikezileke imali ngabe ugogo wakho ngoba nagogo wakho akakunikeza into wedwa usuka kunomkhulu wakho nomkhulu wakho akakunikeza into yedwa kusuke kunogogo wakho noma ogogo bonke abakhona abasuke benjani na begane onke amakhehla ngokuhlukahlukana kwawo ebese kuba nezalukazi futhi lezi esuke zikhona namakhehla futhi ngokuhlukahlukana kwawo alikunikezi nje lilo lona lisuke kungukuthi yonke into iqala kuyena kulona mina nje ngiyalazi-ke izalukazi nje zimbili lo msebenzi uqala kusarwasi sakwamthimkhulu lo omthisha uyawuthinta isarwasi kakhulu sakwamhlongo kodwa ngiyazi ukuthi uma ngenza into kufanele ngithinte namakhehla abanjani na nekhehla ugogo mamhlongo aliganile utshakela latshaka yatshaka ifenze yaphinde yatshaka futhi nangapha futhi ngokunjalo ugogo ngakho mthimkhulu uma ngenza into kufanele ngenze naye ngimthinte nakho-ke sekuphelileke nemali yokunyanga sengiphelileke yonke indawo kufanele ngiphinde ngithole umuntu ozongigeza engihlambulule ngixolise ukuthi ngidle imali budedengu njengamanje angisenani utho ngiyahlupheka okanye imali ngiyayibamba ayihlali kubalulekile ukuthi wenze njani ukusukumele ukwenze lokho kodwa uma ngabe uhlele ekhaya izinto ungezisukumele ukuthi ungamane uhlale unje kulungile zihlalele wena ekhaya lo muntu lona okhuluma naye lona orich wangakini othi wena ngamane ehlale nje mina ngizokutshela uyahamba kabusuku afike egcatshwe ekhotshwe inyoka ngiyama lapho ngitholakala KZN empangeni kuphela angiyi kwenye indawo angitholakali ko-workshop angitholakali ukuthi nakuphi ngitholakala la esigodlweni so baba Mkhulu lesengisebenzela kusona inamba yami 07828279448 please subscribe lapho kuleyo YouTube channel yethu Ubuhle Nethongo TV ngiyathokoza.